Skara. Yeah, boy. This is Skara. based on the true story, Maraxi true story. Abazogcwala ngoSkafara. Yeah, kuleli. Ngeke bathembe ukuthi singishayisile. Sure. Sakhula style inkinga namagenge wami lokishini lesingazenzi besikhipha le stress ukuyedizing lesinakutekezela sikhipha isimali boy nomunga nayo thathe yonke ifurniture amadala uwosalayo ngenziswe ile background yamobola bangifuna emzini bahlezi bangikhulumela yikho ngathetha ngesikela ngajoyina amagenzi aphema izinto lahle ephasishini manje ngibona kungcono ukuthi ngihlale ngiphathe ishizi besimosha kakhulu ntwana makuyongena uDecember ngoba ntwana kuhlezi kugcwele lapha esaloni kathemba emva kwayizolo sirifikula la sikhiphela ipistol yatubula like inhlambe wanashaya esiswini bengithi ukuphela kwami ngibhadalele izono zami yafana-ke kongifunayo ungilacazile nomndeni wami namahatama wangithola zangabuza ngifake evenini ukuthi nyafa basigezi bazongibona pha emzini mabafind out ukuthi intwana isejele le ndaba izanga yabaphatha kahle ntwana ngikutshela abanye bajabula abanye nenhliziyo zaphuka ngiyaxolisa ngeniphoxile sobonana mangibuka after 5 years ngiphume ejele sekuvela intshele bheke left and right egate akekho nongimele funa ukuqala impilo eyisha ngisafuna ukubuyela ngithe mangijika la ekhaya ngithola indlu bayithengisile angazi ikhambani or ukuthi intwana ngilahlekile bangibuza bomakhi bathi izinto lana sishintshile fera kuna flop bakupha abazali bami thiwa kudala bahamba bapha idladla elandana ngahlangana nomakha i-close friend nomama angitshela ivani abazali bami kudala babulawa ngasizwa ngihambela igazi but fele kanjani thiwa babulawa thuthi usengene etanyana Yabafithu Scarface yellow Shaysan Skara masigara Yeah, sure, yeah vela isekhinte engiphileyo struk yabheda abanandaba nabo makhi ngoba ntwana ngazenza ngenka nokubuyela ebuthothini ngoba ngisenafica ngitenge nokubuyela emuva ngiyolungisa amaphutha ngizongixolela bogogo ayidli ishiyele lento kawe ngiphula inhliziyo angisakwazi ukuyimela ngizohamba ngijoyina amabutho for ukusiphindisela bangiphendula ngaba i-assassin intwana ehostel shaya i-shot after shot ibe ngiphula iscope angidlali ngihamba nezinje esithanda inyama yenhloko ngiyadlalela ama-jams ngiphusha isikhathi ngiyangithola kodwa ungakhohlwa ntwana mayking ihora asiphusheni ma-jams intwana kuphela ukumokola ngiyakufakazela ikhemi intethwara limona nasekhasisi getho ntwana siphila ubantula lapho lwenza kakhulu ntwana mangiphethe uthavula zale zami khaltonic silent kilo wokuqala vele nawe kuphethe mavzo noma ubheda amadala ngifakazela i-top dog ubani ukhila amanjalo elathiwe njalo masiphushe simbambe njalo Skara masigara Skara.